Kocúrci už rokami raz a razy 2 raz ročne zložno organizujú akciu rovnania dráv po Chotare. Toho roku pre nevýhodných chvíľov obstaviny, ale i pre neskladania. Toto robota nezrobená úspešná. To ti 3 roky nazad, co sme robili, znači šitski boli zadovoljni. Posle akcije sme napravili jedno druženje, gdje še fino akvari šedlo, dakle sme še druželi, jedzenje še porihtalo pice, ljudom še dosipalo goriva do rezervoarov, co potrošili i šitski boli zadovoljni. Međutim, njih to nije očekovalo, že taka hvilja bude toho roku jaka bula. Jedna stvar, že bi se dali každomu traktoru, ktorý vojde do polja i počne robiti to sa to spremačom, za stanjiraču ili za zdajenjem drugu mašinu, ali to nije to kvalitet ktorý može porobiti jedna kvalitetna mašina, ktorá se vola greder ili buldožer i on za veljom menšim količestvom nafti može napraviti veljom vekšu efekat. Znači može porobiti veljom veci jak co može porobiti jedan traktor, libo 20 traktor, libo 30. Znači, ja gledala od naših parastov u Kocure, že bi sme napravili perše davanje penježu za naftu i že bi to robila kvalitetna mašina. Pan Budinski hvari, že tu naftu treba čuvati i za čišćenje šnjihu povalalje, poneže Verbaske komunalne podprijemstvo Standard povalalo v čist ciljem hlavni drahi, a mesna zajednica še muši starac o drugi drav povalaje. Međutim, rovnanje drava s traktorami to kratkotirvace rješenje, bo to može zrobiť len budovateljna mašina, tak volaný grejder, že by še voda zlivala kolo drahy.